Listening Rufy King the poet. I wanna release some poetry that talking about the school today. Last week Sunday I was releasing that poetry, and today I want to make people listening my poetry and understand my poem. That poetry is very important to the school members and school learners and school teachers to know about school is the key of the success. Athi sive ingqondo yarufikile the poet. Amaphupha amafezela phela abangani bami bayeka isikolo ngoba bathi amaphupha akafezeki bafuna kufeza amathalent abo. Phela uzothola kanjani umsebenzi unganaso isitifiketi saka matric? Phela isikolo phela bathi key of the success when uyeka kanjani isikolo ngoba hamba phela nawe uyosebenza. Phela lesi sikhali sempilo yethu thina siyahamba siyasebenza siyesikoleni. Phela isikolo isona esingavula iminyango yakho ukuthi ivuleke. Wena utshele ukuthi uzothola kanjani umsebenzi unganaso isitifiketi saka matric? Phela bayasha bathi isikolo asigugelwa kanti wena isikolo nje ngisho noma una 50 ungasabiyela esikoleni uyozama futhi ubone ukuthi ukenza kanjani. Phela sona isikolo asigugelwa phela nawe ungasabiyela esikoleni mfowethu. Phela mina isikolo ngiyabona ukuthi sikhalisele impilo tethu nje. Hamba phela nawe uyokhanyisa isibani phela nawe uyebuyela esikoleni. Ungasiyekile isibani isicime sodwana nje. Phela nawe usane chance yokuthi ungaya kusikhanyisa lesi sibani ufeza amaphupho wakho. Phela isikolo ngiyisa singakuvulela iminyango nemagede avalekile. Phela ngibona ngathi isikolo isona esibalekile kudlula yonke into. Phela isikolo ngiyiso phela lo ngamane uzame ukuthi ufeyile khona. Phela wona lo edge lo phela ungasawuthola umsebenzi yosebenza. Esebona lesitifiketi saka matric ungasiyeki isikolo. Isikolo yi key of the success.